tukigira haria hetagwo hagutiri hathiini wa tabarira ya Kimuri ni ndrona mundu rauga hi Kimuri, I started my small business of selling pure honey with only 3,000 shillings. That was 5 kgs. Now I am selling like 3,000 kgs per month. Edia kilo ngiri ithatu mweri. I have 10 beehives and I still source from other farmers because the demand is too high. It's possible. Akauga no hote. No hote ni gwarauga. Andu aingi ni ndrona makiuria, how can you train me on how to market online? Winnie K kuria Kasarani marketing. Undu wa gukorwo mundu akimarket indo ciake. Ni thegio ni Kimuri rucini rwa umuthi. Tell Kogi to spell that Alibaba. James from Githu atuthikirie kuria Githura igwe cia neigua tangigura indo cia thiguku ino endie. Na ni nyingi muno he uria urauga thiini wa sako ena ciringi 80,000 na no heo maita matatu ma mbeca icio. Akauga angikate niguo ahote ni tuingi haha hariri mundu aranjia biashara na ukauga ndui na capital uri kinya ukombe na ugukomba atia na meciria mauka na cokia mbeca ici. One thing twiraga andu ni atiriri he kindu tuga OPM, other people's money. Uhuthiraga mbeca iria ciena andu gutigirira ni cieka atia. Kaingi tukiaria uhoro wa ngombo Mike ukoraga ngombo tugaga niki ni ndathie bengi, ni ndathie sako-ini, ni ndathie ikundi-ini, ni ndakomba. Ngombo ni mbeca cia andu iria we wina wigite Equity 5,000 ngaiga 5,000 uria ungi akaiga 5,000 tugacoka utuikaga aria nini mararaini rucini makiiga ri itonga ciukaga thaa 4 ikauga mbia icio ciaigwo ri no munengere thii nyambe ngonjori na nikio tukoretwo tugitire-ini andu kiria kiretwo informal sector ya micro lending. Ati uria tunginyitana Michael tuhane nta twathondekaga bengi gaitu mbia citu irivovage handu ha guthie we uge magana maku meri kuria ri. Why don't we pool our resources hamwe tukorwo ni tureka atia tukorwo ni resources ici ni turacihuthira guthie na mbere na niho tukire twauga atiriri partnership ni ya bata muno na partnership ri uragia turoka in partnership niki he maundu meri matumaga andu maingire in partnership. Wa mbere niyo turauga turafatara resources to gutire biashara itafataraga resources nigetha ithie na mbere. Wa keriri ni idea no ngorwo ndi na idea no we wina mbeca koguo kiria tungika ni atia nie ndi na idea we wina mbeca na tondu idea no ni guthondeka mbeca ingiri ndurehe mbeca to implement ya idea no tukorwo ithuothe ni tweka atia ni twa benefit. So partnership ni ya bata muno na kaingi tukoragwo tukira tariu he andu tukoretwo tugitrain andu anini ngoria ciaria atiriri gutire muciari gutire mwana uciaragwo murikaniire na employer ni akamuhe wira nduthia Michael kauga na riu mwaka uyu ni ndirenda kana no riu reke nyambe thie ngarikane na mundu kana gakari ni agakahe wira no anyita gap ikoretwo iriku ni ati kwagite investors mara invest go create employment. Investor ingire kana biashara nyingire makoretwo moso magitarget faida gakorwo ngiuria aciari atiriri inyue aciari munginyitana mwita investors muke into partnership mwa invest go create employment ya ciana cianyu. Kugo no tukorwo twina ciana 20 kana tukorwo twina aruto 20 mararikia university aciari acio 20 tuke tumere atiriri o muciari ri no ahote ku raise 30 kugo aciari 20 ri ma raise 30 ri ithabu riega rigukambia cigana makorwo na tubesha kuma 200,000 me kindu wanyita koguo ri no ma establish a venture ingikorwo ni yateithiriria andu ariku ni yateithiriria na ya create mawira kuri ciana ciao na ndikio kaingi tukoretwo tukira andu atiriri at times ni tura blame thirikari gutire mawira no kire andu marariganirwo ni atiriri ni atia tunginyitana ni atia tungiuka into partnership to agree tuhote gukorwo ni twakinyukithania na guthie mbere na nikio rakora tukiaria turenda andu atiriri tiga guquote capital eta thina wa mbere ugi atiriri ni atia ndirenda gwika to kaingi tugaga biashara ri one ni product ya keri ni process ya gatatu ni people. Do you have the product, process, people. Do you have the product? Do you have the process
area product ino igukinyira andu na nikio Steve akugaga atiriri online daici biashara turauga all businesses are going online neo prat na kio turatirĩine andu muno yigie online marketing tondu kou nikuo biashara ikomete so dina product Steve ni arathondeka mathabuni ma organic ucio ena incubator yes dina product wakeriri ni process iriku nguhuthira nigetha product ino ri ikinyire andu so process ni very important neno tukiaria ri twaragia both biashara nini growing companies na big companies to show the process ino ya gukinyiria ya gatatu ni riri people ri ni andu ariku ndira target market audience kana ile tuita what is my target my market target ndira target andu ariku Mike wanyita ni ndathondeka ngirathi this is the product because no gorode na product njega muno on the other end no gukorwo kwina andu but the process ikorwo ya kuma haha kumakinyiria ndiriho wanyita no gorode na product njega muno gorode na process no gorode atwara product ino kuri andu aria matarangimi consume naona doka ndathondeka mai mega muno Dama brand dina ngari cia kwendia mai maya no ndathii kwendia mai maya na guku guturaga mbura Nyandarua it doesn't make sense so however much tari tukiaria horo wa ngombo ri tugaga yes ni wathii wa komba tondu ni urenda wina product urenda go sell no wina process njega na tariu kaingi rigi tukiario riria turoka tu young companies na growing companies process kaingi koragwo still the people do I have a team igukhota gukinyiria product ino kuri andu aria angi then kiuria kingi ne atiriri can people trust my product andu no mahote gu trust because kaingi kiuria kiria uririe ya sustainability ya business kana kiuria kia branding kana kiuria gia ku bring royalty andu mafataraga tu njenga kugia na trust nawe reke moke mamenye Kamau ona twamune ona ciringi imwe 100 years down the line no tukamiona njenga twakuna ciringi 30 10 years down the line no tukamiona ndaguthira thabuni uyu 20 years down the line digakorwo na issues people need to trust the brand tariu he handu turaragia na muthuri murata wako itagwo itha Austin ira hwaini tuki discuss aranjira atire he handu ndathire ngiria nyama no ritwa eka research ri haigagwo nginya nyama cia kurara so people cannot trust matingi trust handu hau Mike so the problem with many businesses gukorwo ikigwa ni ati andu ni magite trust so as you sell a product one thing do you believe ni uretikania na product you do you believe in that product because ndungiendia kindu utaretikania nakio ndungithie wire andu gucokanirira macokanire manyitane uria mangigura migunda matinangie mendie uke wire mundu uyu uria agithia kombe ngiri ena ngiri 8 no aheo maita matatu ni kuona ni ngiri 200 umwire uria kuriha agiko wendo na ikara ugakomba no kariha na nikio ngoragwo ngira andu njenga muturire ni practical reke ndigakuhe theory angikorwo ni thomithagia kiria ngereire na ngeka kiria ugereire no makinya mari kugereire na biashara yaku kuma hama mathabuni twendi nginya riu haha ati ni urathomithia andu na ndona andu aingi muno nguciria tugitiri ha ni ukuhe andu namba ya thimu iria mangiukinyira nayo marauga ni mekwenda guthomithio horo uyu tatuhe makinya maria ugereire biashara yaku igakinya hari eri okay biashara ugo gugite hau gaferere twambiririe mweri wa gatandatu 2017 practically turakoragwo tukiruta alia no ta side hustle kugite no full blast June after resigning 2017 June na gugite alia twambiririe na mathabuni about 20 mtumia githondeka tuthondekagirwo muci because organic ni undu turenda kuginya gutrain andu ni maundu ungika ati muci ni undu ni tuhuthagira irio tuigwa ginya karati igwa nyanya ginya kahawa you know ana ina indo ici ciothe turmeric ndio kana
Joano tuonie mathabu ni macio nyonie nginya turmeric na koguo raw materials ici ti challenge ni raw materials icikuo koguo ri 2017 krea kuma June ri ni guthiururuka na kabagi gathi handu cyber gaikara thi so online ku engage andu mundu agia na interest tugeka ati no kahinda kau ri ndakoragwo ndi thika ni njikaraga thika riu guka mundu etia ri kauma thika kinye guku ri riu ngiona atiri the best play thing ni ku identify kundu kiria consumption ni high na chances ya kugia andu ni high koguo ngiona kethi na bigger population thikana Nairobi ni bigger koguo ngiona reke ngorago ki Nairobi. So the 6 months from June to December ndirakoragwo ndina kabagi guku Nairobi no gikinya handu ngiona atiriri andu ni marenda trust na ni marenda kindu kiretwo no moke mone mahutie manungire because thabuni ningi kunengeraga thabuni undu wa mbere reaction ya mbere niki kunungira ku andu ni marenda turahe uhoro wao koguo ngiona ndranidi handu taoni ingihota gukorwo ndira display thabuni na client ni aroka akona na kona few thabuni ni kuni social media thabuni ndraona no ndrenda kuona physically nigetha ahote gucommit besha koguo ngihota gukombora handu taoni hau Moi Avenue niru ndashikire ngirora Nairobi ngiona population ingi mangihota kugura thabuni o hakiria ni andu tuge between Tom Mboya na Moi Avenue riu nikio ndonire handu ngiheo ka space ka 3 shelves sublet without sublet 3 shelves na riu na handu ha storage kuma riu kiria November hau 2017 riu ngikorwo ndina handu Mr. Njenga dina base ona mundu uga ni arenda guka ni gwika atia iguka no ngi make sure duka ya online ni nene ina inegene few that advisaga every day do better I make sure every day dokera do better ndara advertisement all the groups here they ko social media koguo andu ni marona andu every day ni marona na uguo koguo kuma riu 2018 riu ngikorwo ndi handu hau ngiona ni haragia na product ingiretwo ya training riu tukiambiriria gutraina andu commercially riu uguo tukaengage ni NGOs tuka train andu in bulk corporate levels na riu twahotire ku generate some income ngiona atiriri I think the agenda for the business now tuikara GMO GM na mutumia wangu tukidecide atiriri niturenda ki duka riu niguo twa decide 2019 our goal 2019 by January ni duka itu riu niguo twashokire kuma riu kwika tukiuka duka riu itu aria kiria trust Rahimtula Trust au kiria next to Sanford Chips riu niho tukoretwo kahinda gaka mwaka uyu wothe na riu ni hoikaine andu ni maroka andu walk-ins ni maroka andu ni maretha online mageka tena magoka na ni kuna different types of kuna mundu ungiona advertisement na dreda ukuhurira arenda okione kana nima so we have different types kuna ungenia kuhura ukamuoya uguo riu hau haria tukinyite ri hena duka. The next agenda riu kwambiriria 2020 ri ni production lines because ndi twathondeka outlets uguo my brother kama we kugaga the outlets the process ri ni twahuthira ntrona ni tafuma ni twahota kwendia ta mundu ukwiroreire tondu ndero ni gutiri haturatiriha mundu ukwiroreire na akinyite handu ni kwenda renda kuhinga akinyite handu ni mukinye muico ni biashara yo yake ukumwira atia undu wa mbere ntwagire ni gukorwo ntrala na mistakes iria ni undu na ithuĩ na to mistakes twikage tuingi muno mundu agiro ni kugea na kamucamanio kamwira hingite ugie na kamucamanio uikare thi wahote ku identify ni areas ziriku
ungikorwo uhititie kana ni handu hari kungikorwo utamenye utahotire kumenya undu wa kire ni kuri experts kamwira uhingite ri kwina andu angi mangikorwo kwina andu experts maundu-ini ma biashara you can consult wari na mundu expert ungihota ku advice na undu wa gatatu ri kwina andu wa successful kwina andu marutite mabiashara maya na ma succeed duikare nao uthikiririe umenye ni uri wakinya handu ukaigwa kuhinga biashara na hari ndu waigure no igure kuhinga gwika ate biashara no ukiuga reke tuthie na mbere niki wekire hau ukihota ku jump step ya kwenda kuhinga biashara yes koguo ikarania na andu magereire ni undu wa birds of a feather they flock together ikara na mundu ugereire hau mundu ungihota gukwe advice ati haha yes ndi hakinyite ngaigwo na ni nguhinga no ndekire ona nona gikinya haha gikinya ni njue ni utuhe namba ya mundu ngenda guka training kuria tuko tukimiona ko gitukirikia mundu uria kuritie horo wa tondu thasi tu ni ithire muno LC SBLC burikena tu data kwa kahinda ka godwe one thing namba jokeri wa SBLC ni document is a financial instrument ihuthagirwo muno ni mafengi mundu akenda go source bia itago standby letter of credit uguthio muthi mabũrũri ma najari kinya Kenya ri kinya Canada amenda kuruta biashara guku Kenya ri ni mathiaga mundu akirwa atiri dina BI cia indo ici cirehe cia kinya Kenya ri cia kinya port-ini ri fegi iga confirm tondu kuri andu meka clearing and forwarding fegi confirm indo ni cia kinya ni cia confirm unendwa KEBS kana ni the right product kana ni pass the right master tondu kuri andu matumaga mbeca na nja na bia cia kuikorira do most of the people ni mako through SBLC hegere document ena ni te fegi kagwatiriri indo ici cia kinya ni ngariha ko fegi no nginya iko na faith nawe ko SBLC is like a guarantee not a bank guarantee it's a form of like a bank guarantee kana LC can me the LC adu muno maguraga indo ta pharmaceutical product and whatever amena jari muna via fegi kikadeda LC is a letter of credit wahegero marwa oheo indo iria na thire no thire waku ukarehero indo cia kinya Kenya sigikinya niguo bengi kale hama ona ndo makombaga mbeca kwina andu mena mbeca nyingi muno mabũrũri ma Ruraya Europe no kakuge guothe tondu ta pension funds nimarikia mbeca ciao kona mbeca zira very small amount of money sira ni mbeca nini muno no makaiga atiri twenda ku invest in East Africa and especially in Kenya because President Uhuru Kenyatta nakoto akigathiriria Kenya muno it's the best market that we have akoto akigathiriria Kenya muno so aje agathiririe ku andu makaya makwenda kurehe mbeca guku no makaheana condition nigetha to confirm mbeca zino igokari nditunengerwo standby letter of credit kana tunengerwo LC kana mutunengere bank guarantee nino zifegi cituri the rigorous process of taking you through the SBLC eko iguru muno koguo nitumoragia tiriri seek advice from us hano ho tutagiria wira riu na yo kona kanya kale ri nani kona kanya gago package uria fegi irenda nigetha unengerwo SBLC fegi neiga data proposal to modu maturaria ma business incubation center I can write a proposal to the Royal Media Services and you do an incubation center a financial ni ama finance aka you can even get a financier to finance these things because a very good thing ikanika udukega muno bana jega ko twandike proposal na nino rekirute ndikete ni kwandika proposal eno no bia sigiga ukautuke nisika hau mukakindehira cia kinya ando kwa digwetia bia thaici no bia sigiga ukatwandikanire ati ni ugeka atia ni ukandika koguo na twandikane start by letter of credit ati ni ukandiha mbeca cioka he mundu oria uhoro wa Alibaba atuga to spell tukirikia Alibaba ni kigo ALIBABE oguo alibaba.com he mundu kuriki uhoro wa ena 80,000 na agi multiply maita matatu 240,000 aruta regi no ule mundu kwa mu explain na maundu maingi muno aruta ntwendaga sitting now ukamwikare ukamutariria
ohoro wa branding and marketing kile gothe ndagweka na mbeca ici ciaku tondu no cikoka itakugeka nini koguo ohoro wa ku develop brand equity ya mundu kana ya company niturutaga mawira macio ano njuge umuthi ati na heane namba ya thimu tukirikia heo mundu uri ohoro wa partnership how to register partnership to register a partnership is very easy uigire thimu-ini yaku thirikari ya Kenya through huduma number ni register kindu gitagwo e-citizen uigire through e-citizen process ya kuregister hau yothe uigire through e-citizen na wenda kuonio uria biashara si developer kuma stage 1 through the processing kinya ku finance biashara ri kinya kwetha no wina bia na wina idea munyitaneri we do that koguo ri hau no tumuteithiririe hena agenda rikorotwo iho nene muno na ndu makorotwo makimihuthira muno itago Airbnb ati komagathire ndamagathiriria wakomborithia gwaku muci ugekate wandika maundu maria mothe uria ukwenda kurihwo nyumba space it's just like Alibaba but no ino ni ya gukomborithia kindu ta nyumba mukawa ugathondeka mukawa handu agutinda ugicauti no gukimarketa gari si market through that process oria unyitaga thimu yaku ugetha Uber no guthio ugetha nyumba nguruta ku kindu ta kiu uguo and finally itana nena namba yakwa he kindu gitagwo suppliers na ndiaga kugweta kaundu kau bwana Njenga na nyendaga mukani support angiuga kaundu gaka akoro government ni the biggest consumer umuthi uyu ri why ora ikara mbeca cia mundu niki ndumurihe governor ni maikarite na mbeca cia andu matira mariha andu matahitwo makarwara mageka atia andu ni marihwo ni government na no njurie governors PS na CS mwitikire kuriha inyu ni mutometie biashara cia Kenya ni kwa kumariha tulikirie hau na aru namba yaku 0723 356 795 0723 356 795 eno ni mundu ungenda tondu wi coach wi business coach ni ama business coach mundu ungenda ndimutari maje kugura matimakaga mehorie na rua tukiriki kama munywa njokerie Royal Media ngatho ni undu wa this program bwana Mike na gucokerie ngatho ni undu wa program ino ya biashara na tuge twikaga training cia investment gwi ikundi na kwi andu individuals acio maroria mena bia mangika atia andu mangienda kunyitana makorwo ni maranyitana magathondeka ikundi we are still professionals thiini wa area cia ngombo mundu wothe urenda kindu kigie ngombo kindu gia bata muno ucio niguo wira uria muno ucio niguo wira uria urutaga muno gwiciria no tuheane namba cia thimu tondu mathaa ni mathira namba citu cia thimu ni 0780 833 833 0780 833 tumateithiririe gukorwo magika investment na magika credit na biashara gukorwo igithie na mbere nigetha ku bridge the gap between the product the process and the people. Asante ndake na muno ni kaundu kau ati product process people na ruo mundu urenda guka guthomithio New Start Organics na ni kuonania to nginya ukorwo wina capital no hote kwambiriria biashara wina idea the undu wa fata muno ni kuoya action kuoya action ni wina idea yes ni oka take the action na tuihari ya Rahimtula Trust New Start Organics na bani 0702 161643 0702 161643 no tuhurire no tu arrange horo wa go train ginya guthondeka mathafuni na ginya mundu urenda gukwendia na wholesale small startup ni mukumwariria asante ndero turikiria hau mathaa maitu ni mathire muno tumana Steve Mwaura ngatho nyingi muno ni undu wa ukorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri ni tuguka kugura ndaigua hena thabuni wina nyanya ucio ni nguka na ginya uki ni nguka asante sana kama munywa twacokia ngatho muno ni undu wa ukorwo na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri na of course muthuri ti Mwaura wako gitwacokia ngatho nyingi muno kuri inyuothe amakorwo muikaranitie na ithuĩ ngatho nyingi muno hatire kundu kungi ungeigua maundu ta maya tiga thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri nikio tumitaga Kimuri University haha niho tukaga kunorana meciria na toria ngwirire Inoro TV nikuo kuratigia kinya broka irete mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.